much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH kra. For any adofo mema obibia akwaba ede ebatuma GH so Ghana wahala dwumede ena ebre asosam somfo mu niaba ekweti kapa ena so mede ebebeso mahwefo ene etifo na ena day said your mom nim say special prosecutor Martin Amidu wa resign from the position ohun ne say ye man panyin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo won konkope obi foforo emfa na memehye anan ne said the nsem no esi eba ye na ebo Ghana fo nyina busase den pa na ye papa iwa ye na no crampo ma wonabo Kennedy Japan de na nutumu se wono first day ohun say man panyin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo afa Martin Amidu se wono ena special prosecutor no pen o ka se Abrantie we enya de se djuma ye de ahye ne sa na obetimi edi na so ono ankasa ne nkrofo etwa ede ebo no na se ne de ono a resign de no ebema NPP for ehunu wo mo ede yemfun so a wo mo aye na se de ensem no akono eno ena yem papa ne din ede maso Kofi Djuma na chese wono so wo MPP amanyoko ni mu atese o serve year under yem papa former president John Agyekum Kufuor that time now we deputy minister for local government we didn't seem di abetu edwa ese special prosecutor Martin Amidu ese wa resign ma ye man panyin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wonwinwi won tete won high crowd because wono honum yem fa no special prosecutor for 3 days 3 days na wono one chekura na enye 90% na wo besoa wo mo ede wo mo akọ jo na wo kokopie mu anaso wo obetna akonya no special prosecutor the time o de nkrofo betimi aboabo wo mo ano ede wo makopie mu court no won kase ewie mpo na judge na kase no ano na ye mi jeli wo mo maka ni nyina mintie wano asem ebiem because wo hu ne se bone fosem na nyoma ekoso no aje ensem na sei na ye ni abema no ede ensem no tu dwa papa sorry wo de ensem no etu ejo sing so whatever matter that needs investigation is known to us. Should we begin arresting, about 90% of them will be jailed. Let Akufo-Addo make me a special prosecutor for 3 days and I will jail all of them. I will take them to court and the judge won't let me finish making my charges before he jail all of them. We enen sama wode etu eja ebrana chese wone ye Kwame Nkrumah tikese etwetwe enkomo ewo radio station no eso na wo wie na wo kasa Martin Amidu de eba no hufo pade a we hufo baba na nyama wam se no no ankasa na manyoko for krampo ekasa edefa no na tene no so wode etu eja o say Martin Amidu, he is an NDC, and the vast majority of people who are indicted for corruption are his people. So he feared it's going to be a bad deal if he continued. So in the beginning he knew it, and now he has found an excuse. We are witness to it. All that John Mahama and his NDC people did is not a hidden secret to Ghanaians. They will all be jailed. We any and some papa Maxwell Juma ede etu edwa ewo abel for 10 times fidie kase so just one more man panyin his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ehunu ebe na ebusuafo women go tin na no ensem no enso so embra na eba ye beto aso.
Makin kind ede amamo ena ebiemo so ya kwakwa kotie eye ne nsem no na wode nsem we atu eja ewie ye na dodo na ebusa se bra na wo share ye former president John Ajokum Kofo asen no otimi edi dwuma bi sa na otimi bopa na so otimi mankrofo ye hwehwe mo chechire krofo no wo mu di sika ne se de se na fata na anazi se ya wo hunu se nyoma bi se ya koso obeso won ji ni di because ya papa ko ya se ni din sheda nya ye nunti na wo beka bibi se de be ya beka se we de akokora ye ready se wo be che ye mrante wa na ye mabawa den na wo pe de ache na no da binu mo nso ese panyi de wo de panyi de wo no wo ka asema wo nim de wo ka de afri se de wa be ye minister pe deputy minister pe na ebiemo enso so watimi enya akokodro ababonten na watimi de nsensi ne bo ka se 3 days e de money se won be special prosecutor betima cheche microphone yemfa ema no enhwe there's no harm in trying no so eba na obebebe ye ne de ne yehwe na se enkoye a na ne yehu se enkoye na so se bekoye susu dia na ne ya ma watoa eso na abusuafo o share yam papa nensem odi etu just say special prosecutor ye de mana obetime di djuma because NDC wo munyuma eda ni pefe a ebetime ache wo mo na say sa de ne denti na matina midu wentimi entu sa anamo no say de papa yi ekai a wo che se bibia da ne kwaso bibia wo onum a ehu nya so wo bebre 3 days pe na matina midu susu ye de ne tina so ne che se be afini ni akire na ni muno wetimi anya ntati abampo afana kwa kopie mu ewo hono ne won sensem yi does it mean say wo mayi emu no ba no se no kwaredi a ebi entimi enkoso ana say yempo wo man no empunto ne nkanko ebusiafo ensem we dia meto edema mo say won so wo fefo wa de nchefa nsemi hu ebram ewo too much in comment section e bi mo like videos na share ewo all the social media platform esumidin e de ekwesi kapa dasene yebesa na share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mo ye too much na me so me I'm on fire. Too much GH. Me did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Me da love you.